Assalomu alaykum binandagoni aziz. Chiqarak man ba shuma va'da dada budam. Qismi yakumi, tipi yakumi balанд asosiy, qismi duyum darsро ogoz menamoyim. Marhamat. Chiqarak mebined man naqshaи duyumро дар доска тасвир кардам. Ҳозир ба шумо сода карда мефаҳмонам. Chiqarak пешна гуфтем ҳамон ҳуҷайраҳои фарбеҳ тайёр ҳастанд ва чангро зад мекунанд. Интизор мешавад ки кай дuyumро нафас мекашем. Худи ҳамин антигенро ҳангоми антигенро нафас кашидан дар рецепторҳои ҳискунандаи вай ҳамон чанг омада ҷойгир мешавад ва дар натиҷа чӣ мешавад? Ва дар натиҷа дар дохили дар худи ана ҳамон тушнои клетка ҳуҷраи фарбеҳ механизмҳои мураккаб мегузарад ки дар натиҷа илтихоб ҳосил мешавад. Медиаторҳои илтихобӣ ҳосил мешавад. Медиаторҳои илтихоби якумин ва медиаторҳои илтихоби дуюмин. Медиаторҳои илтихоби якумин аз дуюмин бо он фарқ мекунад ки медиаторҳои илтихоби якумин дар худи ана ҳамон тушнои клетка вай мавҷуд ҳастанд. Вақте ки вай уже тайёр буд, ҳоло антиген ба вай ворид нашуда буд ба ҳуҷраи фарбеҳ, вай тайёр буд дар худи ана ҳамон ҷо. Ана вақте ки ин ворид мешавад, вақте ки антиген омада ба рецепторҳои худи ана ҳамон тушнои клетка мешинад, медиаторҳои дуюмин ҳосил мешавад. Ба медиаторҳои илтихоби якумин чӣ дохил мешавад? Гистамин, серотонин, фактор хематоксис эзонофили, фактор хематоксис нейтрофили. Тоҷикишба фактори хематоксиси эзонофилҳо, фактори хематоксиси нейтрофилҳо мешавад. Ана ба медиаторҳои дуюм дохил мешавад фактори некрози омосӣ. Фактори некрози омосӣ интерлейкин 1, 3, 4, 5, 6 дохил мешавад. Ана вақте ки инҳо ҳосил шуд, бадан чӣ мешавад? Бадан дар дохили шуш, дар алвеолаҳои шуш, чиқаре ки мебинед ман тасвир кардаги ҳастам, калон карда. Ана ҳамон ин ангезанда, яъне антиген ҳастанд, ана ҳамон ситорача антиген ҳастанд. Дар дохиле ки вай ворид мешавад, дар он ҷо медиаторҳо ҳосил мешавад, чиқаре ки гуфтем. Гистамин, серотонин, фактор хематоксис эзонофил, фактор хематоксис нейтрофил. Фактор хематоксис эзонофил ва фактор хематоксис нейтрофил дар якҷоягӣ амал мекунад. Чиро амал мекунад? Онҳо дар ана ҳамон худи ҷои воридгаштаи антиген онҳо фарёд мекунанд. Чиро фарёд мекунанд? Онҳо фактор хематоксис нейтрофилу эзонофилро аз дигар узвҳои аз дигар бофтаҳои бадан фарёд мекунанд тавассути хун. Онҳо ҷамъ мешаванд. Дар натиҷа онҳо ба ҳамон ҷо меояд. Онҳо меояд ки лекин барои ба он ҷо ворид шудан, аз раг баромадан, барои вақто дарвозаҳо дар кор аст. Дарвоза дар кор аст ки аз раг ба худи ана ҳамон ҷои воридгаштаи чанг гузарад. Дар онҷо гистамин ва серотонин ба онҳо раҳ мекушояд. Чӣ хел мекушояд? Гистамин ва серотонин меояд якум эффект мекунад. Чӣ хеле ки мебинем ана ҳамон раг гӯем, рагро васеъ мекунад. Дуюмин дараҷа чикор мекунад? Дуюмин дараҷа ҳангоми рагро васеъ кардан дар он ҷо эзонофил ва нейтрофил ҷамъ мешавад. Ва дуюм эффект гистамин ва серотонин рагро дар худи ана ҳамон дар эндотелияи раг ана ҳамон ҷо ҷамъ шуда, гистамин ва серотонин дар худи ана ҳамон ҷо ҷамъ шуда мембранаҳои рагро мечиқад ва дар натиҷа як фосилае пайдо мешавад ки дарвоза мегӯянд ба дохили раг. аз ана ҳамон ҷо эзонофил ва нейтрофил ба берун мебарояд ва дар натиҷа сеюмин эффект гистамин ва серотонин рагро танг мекунад, гашта танг мекунад ва дар натиҷа чӣ ба амал меояд? Ҳангоми ин гузаштани ин механизм дар организм бемор шикоят мекунад аз сулфа мезанад, нафастангӣ мешавад. ҳамаи онҳо аз ҳисоби ана ҳамон медиаторҳои васфарин, медиаторҳои илтихобӣ мебошад. Медиаторҳои илтихоби дуюмин чӣ кор мекунад? Медиаторҳои илтихоби дуюмин интерлейкин 3 ва интерлейкин 5 ҳар душ якҷоя амал мекунад. Инҳо ёрдамчӣ ба гистамин ва серотонин мешавад. Яъне чӣ хел мешавад?
هیستامین و سروتونین هنگامی جمع شدن در خود آن همون بالای رگ آن همون اینترلیکین و 3-5 نباشد اینها فعالیت کردن نمیتونند اینها یاردمچی برای هیستامین و سروتونین میباشد رخشو میباشد هیستامین و سروتونین آن همون میشیستگیم اگر مشک‌های خود آن همون الویول یا رگ گویم آن همون مشک‌های رگ را باید با کشش میارد و با کشش میارد در نتیجه کشخوری مشک‌های خود آن همون رگ یا بافته می شود یا الویول می شود در نتیجه سلفه زدن بسیار حالت‌ها و عاقبت‌هاش گوناگون می شود با عمل می آید بسیار مسئله با عمل می آید فاکتوری نکروز اسموسی در نتیجه جمع شدن اریتروسیت نیتروفیل هنگامی از رگ به بیرون برآمدن آنها چیکار میکنند؟ آنها از خود آن همون خون خود رگ با واسطه خود رگ با همراهی ایزونوفیل و نیتروفیل ترومبوسیت های هم به بیرون میبراید برای لخته شوی خون برای لخته کردن لخته بستن و در اونجا چیکار میکنند؟ در اونجا فاکتور نکروز اسموس فاکتور نکروز آموسی عمل میکند که در آن همون جور نکروزی بافته ها با عمل میاد نکروزی خود آن همون ایزونوفیل نیتروفیل ترومبوسیت ها در نتیجه اکسودات حاصل میشود این اکسودات حاصل میکند نکروز موت میشود خودشون رو میبراید و آنتیگن رو وای میکشد آنتیگن رو کشته در جای کشته شده آنتیگن اکسودات به وجود میآید و آن همون خیلی شوش یا دیگر عضوهای نفس‌کشی که التهاب میگیرد در ممبران خود آن همون تیشوی کلیفت کسلوته‌های مخصوص به وجود دارند در خود آن همون ممبران حجره فربه کسلوته‌های مخصوص فعالیت میکنند که آن توسط با دو تیپ عمل میکنند جدا میشوند یعنی همان کسلوته لیپواکسیژناز و سیکلواکسیژناز لیپواکسیژناز گروه لیکوتریان رو فعال میکنند یعنی حاصل میکنند سیکلواکسیژناز باشد پروستاگلاندین را حاصل میکنند اینو با عمل میاد خود آن همون بود با همون نقشمون به آخر میرسد و چخیلی که تیپ یک مکانیزمی یک بود این نقشه دویمش انا با تیپ یکمی بلند حساسیت چی میتونست میتواند مثال یکم میتونست میتواند رنیت چخیلی که همون رو میدانیم رنیت چیز است چخیل کسل است رنیت شده میتواند دویم ورجه کبود دویم ورجه کبود شده میتواند این رو هم در درس‌های آینده توسط مکانیزمش میگذاریم سیوم چیز اساسی آنافلاکتیکی شوک سیوم سوشته میتواند این از همه خطرناکترین آنافلاکتیکی شوک میباشد این آنافلاکتیکی شوک چه به عمل میاد مثال میگیریم مثال هنگامی بیمار می آید و ما از آن میپرسیم که با کدام پرپارات‌ها با کدام وسایل دارویی الرژی دارد یا ندارد هنگامی با آن وارد کردن آن همان داروی اگر وی با آن انتیتل تیار داشته باشد در نتیجه آنافلاکتیکی شوک به عمل می آید آنافلاکتیکی شدید شوکی چه میگن؟ کم وقته میگن آنافلاکتیکی شوک به عمل میآید برای آن همون
بسیار با ما در کار است. چیکار کردن لازم است؟ دیاگنوستیکا گذران در کار است. دیاگنوستیکا چخیر دیاگنوستیکا یکم دیاگنوستیکا این پریک تکس می باشد. پریک تست چی است؟ پریک تست هنگام پیش از وارد نمودن داروهای یا همون مواد دوره با ارگانیسم بیمار ما باید پرو بگذاریم. چخیر یعنی در پدکوژه نه، پدکوژه هیچ کار نمیگذاریم. با بالای پدکوژه یا با داخلی ونوتری پدکوژه ایلی ونوتری پدکوژه این اکزو همون بالای پدکوژه دا میگذاریم و در دوام 3 دقیقه اگر همون ارگانیسم بابای انتیتیل حاصل کند، اگر آلرژی داشته باشد در همونجا ریاکسیون خود گوناگون شوی، سرخ شوی یا دیگر علامت ها پیدا می شود. اگر نداشته باشد هیچ چیز به عمل نمی آید و ما نترسیده با بیمار مواد دارویی را گذرانده می توانیم. دویم راست رادیو آلرژی سوربیدی تست. رادیو آلرژی تست. رادیو آلرژی سوربیدی تست نمیدونم توجیهش به چی میشود. رادیو آلرژی سوربیدی تست این چه تست است؟ همون خون بیمار رو میگیریم برای سنجیدن خون بیمار میگیریم و اون رو در یک چند پروبیرکا جایگیر میکنیم در پروبیرکا ها و با اون پروبیرکا چی علاوه میکنیم؟ با اون پروبیرکا خود انتیگن رو علاوه میکنیم. چند انتیگن ها بسیار هستند، آلرژن ها بسیار هستند. اونها رو روی میکنیم، موادهای رو روی میکنیم و در همون پروبیرکا ریاکسیون به عمل اومد و ازنچه همون چیز ارگانیسمش خود همون چیز را قبول کردن نمیتواند. بوای داخل کردن اون وجه راکسکی شوق رو با وجود میآورد. برای همون چیز رو دانستن در کار است. با فکرم هموشه شروع فهمیدید. تا ویدیوی آینده سلامت باشید. ویدیوی آینده با ورجه تیپی دویم، تیپی سیم، تیپی چورم همه اینها رو نیز میفهمونم. کسی با کانال ما ابونه نشده است ابونه شوید. اگر ویدیو ما به شما معقول باشد لایک مونید، معقول نباشد دیزلایک. سلامت باشید برادران.